Wat hadian bukong bindas kalakan tulad bat kelon. Mendaina kaliang jongka mentakasni dan bakajing tho. Kalak kerensai bakam terak setia batai. Sekiwai pat kijaka laj nak nega jaka kabakasyong syathan menda. Daka baka ong dan bakajing tho. Bakat syong baik hakan nega jaka syathan. Patkan abet ya kerai jong kesurkar. Dan baka kebenan wan ra ya ke wok order war pentreno ya ke surok kumbaka dawa lem kumta nak kalian jongka kan syong baik kan nega jaka kat aduk sorkar kan sengap ya ke jengdawa jongka lapan kedau hangne ke kong pindas kabra syang syatkan tekas kalak kemtrot pat kelon ru pat menta kumbalong menta habat mi kena kubuat nak kalian kong pindas kam sebelah tibreu namar ke jengtrot pelat kemen syaksan ke jong apa kum kelong kami dilarai syaksan aduk bandayap ada ketika kampung kita ketika rai Kenang bakan wanra ya kejeng mentoy ya bentak nang trade kontraktual ke betray haki trad ba fero per jong ka sorkar ula ong ka sorkar kadan kapan simkia ya kini lemar ke daily wage ke ubot lom kayo ka kot jong ka celah ban sim kat ketika rai ban syaksan aduk bandayap kam ketika kampung ketika kam agaba ila sim ya rai rang ba sisa nak kebentar om yang tadi nak kebentar jiwai nak kebentar jibril apa konsumsi ini lah menong nang sagari boy baru kawai je kum menong yang jong dari boy je sagari baru kawai ngawan hang ni banwan ban jendoi banwan ban jendoi ban ai musim i ban peringkat kijing doai di bangi yo ban belum ban yang ni ke cekasan ke cukup idang dep ya keran bentan mateng kidan kecil kita lagi beri ujung lada kijing kular kimlong kumangi biasanya kadang kecil tang maksud nak kalian ujung ini kok nama apa nak kalian ujung kabinet minister minister concern bagi berpikir tidak keren ni 8 tahun di dalam tidak penting di dalam mereka kum kejing lap kejing syampa kamu jadi kejing sadin ngem la benar kadang kejing sadin ulu surok gede dekit kos na sadin nang tangi keren entang ako kanang ko konsumsi atau konsumsi sunga ka pangangatan yu pe surok morong mlong syok bania kejing sana do ko panai lang di ong manle no andre do man tampak itu surok try momentum sistem nang liang minister la phap yu engineer la le na dong dong la ko la wo ni la phap ke estimate ang man sna no marmar ngai na do momentum sistem kan yu menta ka awan biang kan nah ini bisi diberi dong konsumsi jongan hak tidur kita tapi kelagi kali ang banya ru long su menta bat ki wei ru ngam la banjer kadai jing sya ko bo ngoti kadau ba kadon ni ya ka jing sa dia hakikat tu kan lagi bentang oh nyimla manlet gidon gi bentang di balak menteri belayo menteri gidon buat gi bentang ibadah gi pusnam adu bentang nyimla dena kalian ke sunga ji ngawan hang ni ai kejing ya kersyam lem di kong bendas ada kejing doai ba kanam ja kano susi kanam rap kano kejing pang akan kejing i kejing doai de kejing kersyam lang kejing i ya kadau jong kejing humla man pentri kam ini itu ipi ba mangi nadu snap aja katra ngam dan surga ngam long emali bangang ngadang long emali nang mentah sistem kampungnya dia nakaliang jongi ke ai ke bangi don kam konsumsi lan agari boy lan hang no ya apa surga di iman penjubab ya kene lese ke ai gejing ai contoh sarkar dengan serai lada deh kan suruk kemud kakwa yang ini ba nakal yang gapnudi kan jubab minister concern but giwai department kin jubab namar habang iya keren tok suat election gijing polar ki bahe ba kadin election kamyar ban yo i bakin jam kumbo ngi pi menete ke suruk ke bala polar mencem senam apa konsumsi jom agak konsumsi ke dong mencem senam hadap ban polar tak ada pak tau pak wo ada pan ai lut ya ke plan estimate mereka ndai adu tak kamlong kesak kamjuk ke ai ke tau ke that's right ki minister concern ki dewan department kila berjumpa
ngalak keren mana intek sosi teh ba jing pula jongi kimlong kumangi ketika jing hikayat ni kejing hikayat na kejing hikayat ni paro pasin day pan pular palat itu ladangi pular pan imlahi kapapawi kadai pangipin bejo pa anu imla pan lang aku percaya kan pau be pa kadai kejing bejo pa ladang imla pan fulfill ya kadai ka pa promises ladangi kejing pular